kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda be ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kindon ru ki mock test ban penkrai api na kabenda ka NEET. Ka District Executive Committee NEAM West Coast Hills haringkat ka jing lang paka National Programi on Climate Change and Human Health jongko office District Medical and Health Officer West Coast Hills. Hakasantrik joliu aja pun riau, klarakhi ka World Environment Day araja pun riau. Nakabatongi kitan rai dieng, ha Holy Cross Foster Home Care Hospital, pendeng umyong, mairang East and West Coast Hills. Hakajingelang balingkot, la ajik pensyai ka jingdonkam, panyada ka mariang, da General Secretary ka District Executive Committee ka NEAM West Coast Hills, u Dr. D. Nong Steng. Uba kiling do, uba diwan yang bat kiwikiwi. Lapelong ru yajing kop drodur, halol kapang man penne pensa ya kamay mariang. Bat lathungi kitan rai dieng, haka nigas ngi kum kadang, ban penpao siya kapertay, ya kajing tan kam man penne pensa ya kamariang, pa ya ki dieng kisiyet. Children decided. You come. You people come. Come, children, come. All of us together with Yes. us. Learn together, yes. Fine. Up. Finish that. Bang. Ayo, sundul. Sangat tim ini. Tais kamera. Ding. Do it Yeah, nicely, do it sir. nicely, Yeah. Just we will do it, sir, nicely. Today, on World Environment Day, I promise to be like a tree. I will plant and protect green plants. I promise to be like a river. I will save every drop of water. I promise to be like a forest. I will say no to plastic and keep my home clean. I promise to be like the soil. I will reuse, reduce, and recycle. I promise to be inspired by nature. I will learn from the earth and take care of it. Wan ada ide impor ibarat ila ai ke siti tak po asli wajib This ngijit edok sister to conduct menginterduct ketika World Environment Day and sister kena okey ni kena kerana maksudnya ni watang kapur ila long ibakwa berpediang. thank you so much. So nasi ngadam dengan jing kemen dengan yang kamat jopi ngai puk sakit ngadam yang kamat jopi gay ngai Yang habrio bro, kadang jangan berhabrio mana mengadam ini wapi. aduh ini habit aduh ini ba isaplah kisri sedian ngadam dengan kemen ada kemen sepang kajing yang kita kalau kita kesini iwan ni bagi celebrate yang World Environment Day apa Come, inspired by nature for climate change. change and action. Ketika World Environment Day, Manus nam ngishan celebrate How ha June santere. Banyak ni kejing celebrate dengan kejing rakyat yang World Environment Day kelaskan nam Muslim kan nice pak Quran kawara United Nations. nam nice pak Quran batadu takapur kala selatan kepercayaan all over the world is done bagi rakyat kini kesini.
Hamatong senang arahan Australia ke Pangkalong inspired by nature for climate change and action. Kini ka team is a very powerful team. Nabang kapan kita ini ke climate ne ka jinglang jingmat na kamane campaign su tang ka problem ne campaign su tang ka jingit ne campaign su tang ka problem for the future. Manata ka kalaway ne ka ka problem karta ka jongi ni. Nama lalu ke jingkil yang jingship halu ke jing jengita stage jengita halu ke jing slay ko bang halu Bapir di bangila kerja kita kini keberpau ba kepercayaan kita nama nama dengan climate change kapan kira dengan kuno baginya dan tangan dengan climate change limpa kini kapang kabang inspired by nature for climate change. Ngatau packaging supplement abang ayo ban dot ke kapur tapi Banyo dengan kecing raki World Environment Day. Bila akan beli kampanye raki World Environment Day pada ini show dengan kekamerakan. Dan ini siapa raki World Environment Day ini beli siapa dan ini apanya le review untuk World Environment Day right. Le betul. Leading right. Nasta dan le isu. Okay. Lagi saya lihat pertama kalau pilih trace catering lah itu iman mana supaya pasal program deh lihat itu dan beberapa dari seluruh ini kita jom ke NHM Employees Association di depan jom ke isi kita dah mereka ada di kapal yang ketiga sini pendidikan World Environment Day tentang di Jerman di mana pediak burung yang ini ke distrik di hari Shisha di District Leader Officer dengan Dewan Wan yang kapan A yang kini kecing trend di nomor perkataan ke district meeting di Imla yang kapan point yang kepor di Lampa yang kapan A yang kini ke message yang ke greetings yang kapan tajam Imo World Environment Day kapan yang kapan Baro di kemudian ngadon di pasok jingmut jing berkatmo yang kapan tajam ki head kibaret paling niraki World Environment Day, paling niraki World Environment Day paling kesenang di Sultanat Akademika Kelimat Kementerian Agama kesenang dibagi wilayah le World Environment Day ngila fokus tentang segi community settings mo dari segi senang kita kijopi dibagi juga di abang ipet ngilong juga yang program apa West Khasi Hills berkunjung apa Eastern West Khasi Hills di ngila juga rakyat apa pun senang di World Environment Day dan ketika kita mesti ke berkembang dan kepada jonga pada dia rakyat bagi ni hybrid ini berengkat lukis staff kebetulan ini. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.